Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Nacho chikirinya chingakia karongoko ya manya unatikira kora chinsemo imenesko yorogongo rousi aserutkeriga yuko bachingera abanyankongo chinsemo aino munyankongo nagekwera tobatebya ikaransa oike mwaka ogatano narimo twaswa rasmi litkulia lero kuro getaseni kia getembe gechaki nawatenga ase omwaka bwechirwe bena 20 litkumna lero twachitembe olitangani nakora chiga kichigondore no maga tabere tokoene kianga kira litkongo koletera tole unabwate kora chinsemo imenesko yagusi ebitage kumanya kokogokia nabo kogosemia kotebianga ekinga chinsenyere gigocha korbono sabe manyiria korko bolsa makorinche korko mkatenok na ana to kwaneri asekinga chinsenyere ko igbobe ateka injemno mugabano ino tingotenena ndora magendo gako irukaga iga agendo mabe
Litukolio guchingira abanyankongo asense ya Kenya guchingirwa asensemo ya Marania se county ya Kisii. The courage and inspiration to go further, to dream bigger and to pursue higher ideals. Na sensemo yense nigo achingirwa ase county ya Kitui. Baitu twasabire samangana abaibodi twasomera rero twende tubwaterana kera twachirenka igarito konye kigori kekeke kigutumia chisimi chitv chiredio bobe abaibodi nigo babori gukobera ngena abana babo abayo kubasya migoro y'ubutume cyubuya bwe mitandao chinga kichi cy'umutima kumutambe ugo kigo chaka. Na kwariganiriye gato nyari kugenda munaye nekara togo chaka serit keriga mu county commissioner we county ya Kisii Joseph Kibet nigo arabara ibande kurwase county ya Kisii ase okwene kianga ogochingera litukulia abanyankongo ime yense ya Kenya ase rugongo rwogusi nigo korekana gabara aiga asenseme ya Marani meye constituency ya Kitutu cha North no musakito Daniel Ndiri agotumanya Chingaki hense ya Kenya yalinge guchingira lituko lyebanyankongo gose mashuja ligo chingirwa kiro mwaka lituko lyemerongebere mutinyi komya somoyego monene okoreka ase county ya Kitui urase county ya Kisii omoyego yo nigo korwa segeti kya Marani ime ya Kitutu cha North na uragwa no mu county commissioner Joseph Bowen Kibet mu governor we county ya Kisii Musikesi Mbarati igati ya baraibanda bange asomo yugoyiga Bowen nigara omuganda asogochengera na kumulera nyegusira Raila Odinga uyu ateba ulenge umunyankongo monene chingaki alenge moyo na wale mashujaa ambao wanatambulika zaidi kutokana na uongozi wao. So tunasema pole sana kwa kupoteza kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Arati niko boigo amulera nyegusira Raila nabuna obosibole bogenderete gochengirwa ngwetera asomo kyoye. Raila Odinga was not only a politician, he was a symbol of courage in the face of adversity, a voice for marginalized, and a tireless advocate for equity and fairness. His life was a testament to resilience. Vijana msilale. Asesemo ya siasa nigo hakwanere goro yekiama gya ODM nebuna nonye Raila tayo ekiama ekyo bado nkerene chinguru namba chikoene kebuna kyagendere gotinga. I can assure you that in 2027 we will have our candidate ODM candidate as a presidential candidate. We will form the government either as a party, as a coalition. And I want to assure you, we are no longer going to remain in opposition. Komenta nayo nigakwanirigoro yesaba bwenene agenderete koberange no murai wense Dr. William Ruto nabuna amagendero na arabananchi ba mutumete ase abisi ningana igoro yabasaye kwelikia abuna bakichukura yakwanirwa. Kwanza nilijua nilikuwa na vita nyingi, walitaka nipige magoti chini, lakini sikupiga magoti, na nashukuru wale wote walioniombea. Mmoja yule ambaye alitolewa ofisini alikuwa amechochea hawa viongozi wa serikali. Huyu mtu alikuwa anaitwa Gachagua. Alikuwa ameweka vitina kwa county commissioner hapa. Hawa askari wote walikuwa wananikimbiza kila mahali. Lakini mimi nilisimama, na mimi ni yule yule tu. Ni vile wakati mwingine naona kwamba ugavana ni kitu kikubwa kidogo na kuaisha makali. Lakini sasa kuelekea mbele, kwa sababu nimeona mchezo, siwezi kubali. Afadhali nife nikiwa nimesimama, lakini siwezi kufa nikiwa nimepiga magoti chini. Engombe nkonyerage litole bwakane bangu ekero tokonyakanira
onyama bere karoro etokonye kama mpaka ARP walmoko iwobe ateke injemno mugabano ino tingote nena ndora magendo gako iruka gaiga agendo mabe amagendo gako iruka agenda Siaya amagendo iruka agenda Kisumu amagendo iruka agenda Andi na inche rasmanya tangirika tiga ndogo tuara tubwate vyovirigia onye tubwate kwa kirararo mheshimiwa gavana. Juzi tu nimesema kwenye gazeti nchini Motongo some sabu sana. Nyamira wameshika kura watu 18 mheshimiwa. Kisii hapa mmeshika watu 26. Sasa mambo gani haya? Kwa hivyo changamoto ni kwamba mshike kura ndio bwana monu atari monu chikora taki. Chini. Munajua sisi kama umugusi ndoto kerito chichamo. Ndio mutara bwate kebana mokoleki mubwate. Egere sabayere mutugaiga tutarama muno mugusi abantu bandi bamaye gutubwatesya. Murigiriria bugetaseni kya Getembe naye no Munyankongo. Kurega se kaunti ya Kisii letere nguruko Daniel Untiri. Mwigo maneno yiga bo Banyankongo nigo korekana se account ya Nyamira bo yigo segetigie skuri yorosie konge eyigo tukase wodi ekerenyo na nigo ragwa no county commissioner Elastas Mbui oyo anene ukwandra enchera engia yogo kinya otenenku wense kroasan same yibno musakito abatamanya Umuyiga omanene umashuja imeye kaunti ya Nyamira nigo okoreka segetigie skuru yoboroso ya Ikonge imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango. Igo otanganwa no county commissioner Onyamira Elastas Mbui oyo obwatuka esegeto igoro yenjira enkia yogo Kenya obotenengu bwense. Ushujaa wetu kama wananchi utatokana na kile tunafanya kuinua nchi yetu. Tukiangalia kuna vitu sisi wenyewe tunaweza kujiundia tutumie na tuweze kuuza katika masoko ya nje, lakini mara nyingi tunaishia kuagiza kutoka nje. Asengwa na yaye nigo aichanira oborebi obubure asebirengo ebinene asomochie oikonge na kumugania omokonyi bwo county commissioner Onyamira North Simon Osumba naboigo abagambi bensemo ejeiga baimokie egitambukiro kya bwango eriokorwania amarwa ayo. Tutasongesha nchi namna gani ikiwa wewe utakuja kwa sherehe kama hii ukiwa umelewa? Ikiwa saa 5 ya mchana unayumba kwa barabara, nafikiri chifu wa kazi hii wa eneo hili na maofisa ambao wako hapa mko na kibarua kidogo, ya kurahisisha mambo kidogo. Kama jamii tunawajibika kuhakikisha tunaelekeza vijana wetu. Kesho inayokuja wengi wanatoka mashule, wanamaliza form 4, watakuja kuingia katika mtandao wa chang'aa. Wana DCC, nafikiri ile ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa. Kama kuna upungufu mahali tutakusaidia, lakini turudishe vijana kwa kazi. Kurwase serikali ye kaunti ya Nyamira ekuragwa no mugavana Amos Nyaribo ni igori tukeri rya mashuja bamuchengira Nyagusira Raila Odinga asokorwanirira ekatipa enya eyo gwetera ero serikali che kaunti cha Chagetigwe nigo omuwasiri wo bonjoreria Bernard Maina oyo muwakirisha umugavana Nyaribo asomoyega oyoiga nigo enekebona kaunti ya Nyamira bakire bitambukero ebinene asoboremi obonjoreria para naboigo amasomo ase bareta omoroberio bwo kwenana eronkori uchase aborokiwa ba ECD ase kaunti ya Nyamira faida nene twanyorire gwetera ase devolution na mugabano ito akwana ase speech yae devolution ya letter services close ase omwananchi
gwetera chi department ao chito nabo igo umuroberio nororo yo mumanyete bwa okorwairo ngolia sechi skuru chito yo obwatirense buyambaka yagerera abana ba menta kiri skuru wonu muroberio ororo no yo make sure nga asinga abana ba menta ke to improve our classes na tomente bilasbito ilibia ECD so asomwako yoiga kubwatekana naya nigo monjoriria Ivan Sachoki wekinyoro kya Nyangono nigonere abwate engwana eyeiga igoro yeri itukeri ria mashuja ntobwate gotiye tomatia ntuba gusi tukuruko gusi tiga totonu ekero togotonu gira eturatoneke buya duetona nonyango teba matiange lakini ngonya togoteba ngano mugusito gatogende turakira totonu kuruisuko nebia nakina teba na kiama ngirikia kabiremo ori turusia mangana togite twateba nga na nyarebe gari sikiama kiteti mutagiti ya kiama tekero kiko bamba omuntu kugamba nuria mwachikura Hingo reporter Gatembe koraiga ikonge ejegotoke menye wodi ya Ekerenyo North Mugirange County ya Nyamira Nchefatigad Kisemba Chinga kiecho kero Fadgade otomanyikuruga omurai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo ara abarai bande korwa ase serikali kuyule omokonyi oye nabaigo mwaziri omonene Musalia Mudavadi kati abarai bande elio gochengera litukeriga lyabanyankongo ase egeti gya Ithokwe imeye county ya Kitui Muske Ruto nigaira chinga kiechiga kumunyero omo Prime Minister Mokoro Raila Odinga oyo siribu mobwaye Jumatano eikiaita Tere 15 na kweni walitko ligoro. Muske Ruto nigateba buna eli nigo lire ikirane osenigo ikirane bene anena guchia asogo chingara omoske Raila. Niga kwanda boigo omoske Raila nigo ikiranete asogo kwandaya ime aso ku ruanera ense ya Kenya. As you all know, yesterday we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful sons, a towering statesman, a resolute patriot, and a quintessential hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister. This is the man, the legend, and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Thank you very much. Thank you very much. Sons and daughters of our motherland, Kenya, Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender, where we all dwell in unity, peace, and liberty, and a Kenya that has plenty within its borders. It goes without saying that it is precisely because of great and irrepressible giants like Raila that we find within ourselves the courage and inspiration to go further, to dream bigger,
and to pursue higher ideals. For greatness and nobility are never achieved by settling for the ordinary or the comfortable. Eterio Mosqueraila nigo ali tukoliabene liasaigwa asamalietalia manene ase enseiga oselieta liabanyankongo ime yense. Wetera chinguru chia abene muraibwense nigo bono araririe nga Mosqueraila nigo arache korangeliwa oselietera nigo irachigo chaka na CGH, Chief of the Order of the Golden Heart. That on this Mashujaa Day, in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Fellow citizens, I recall that when I spoke during Raila Odinga's state funeral, I wondered, where will another Raila come from? The truth is, there will forever be only one Raila Amolo Odinga, a single spirit, a towering patriot, and a hero for ages. But if we, the people he so deeply loved and served, choose to live by the lessons he's taught us, to love Kenya more than we love ourselves, to put unity above division. Pajumbo kitutu masaba moske Clive Mbanegi Saironi golit koliale rabolia basae koene kia kubwate bibande na boigoko tuara chikura ilio kwegera egesa kukyo mugusia sobochorio banene buli bosigo ukwana somo yega emeyega ao yo kwegora magendro emeye wodi ya gesima amoneri ya kemera nigo moske Sairo boigo ayasoirie buna mbachie kogendra nemerobilio yo kubeka serikali ekibiro emeremo konye agakolire Moske Raila Amolo Odinga. Mujumbo yega gisairo yubuyo manyakantumna engoko. Nigo litukulia ranya rakobaga kwigole birasi bibere imeye skuri ya esani ya Gesima Award sub county area ya Masaba North. Asabeganya rakobaga kwigora ABC inde yabagambi. Imeya Kemera location yogotoka sub county area ya Manga. Everywhere we go, we are hearing about Engoko and your development projects. So tunakushukuru sana kwa vile elimu ndio msingi ya kila kitu. Kitutu Masaba Kanyabed in darkness for many years since 1992 hoja. Yasa Moses Nili na kutoka muchumbu muya ama ene kwa tutu kigerabe. Nikagendera ko gusinkira na emerimo buneye. Neracholeretwe asabarukira abananchi na bwabo Nyangongo. Litukeliga lya lero kuli alengeli okuchingira abanyangongo ensengima. Mashujaa ni nyinyi, mototaba ngainanga kuna shujaa mwingine. Shujaa ni wewe. Shujaa ni Mkenya, si ndio? Mimi ni mfanyakazi wenu. Abantu tigabacha buna nakira kuigore project erete. Amangana nyogo cha gutwakire bikamago ngana akorire foundation ile ni ukora. Chi foundation chinyinge chi akiru nyanya mirei gendo kwa nyanya kama kende gisaire kara ko ligikura asta yona chitenga kabicha skuru endeos ina chita sarabu abangi na bakangolo kya maino buya abana bagatenga buya basaye bagancengera abagaka baganseseni igona tebete kwa gache birasi birikende kembere kwira narisa bwa na abana bane Nenche baragende ime basome. Igongwa acha chinyomba cha kebara. Ni ngichomo yega.
Bimbere na bikombera. Wendo. Isero nigagendera na kuba mucigati y'abanasiasa abo bagendere ko bakobeke ko cekerene go cyasobora ibwaye obwo korengana mo nabarabuho bagendere ko rusha mamocho asasingire na goteberwe ikakorera abananchi amagenderero na kubabule ko enekya kulita siasa cyabo Noyo koriye karuke 2027. Chaka gutara mugaso. Tiako enda kusoma chi manifesto matanga. Amatanga no kolemie family. Na gutigera pasta arandi taribo. Na angelia abantu gare matanga kabo musacha na angelia abantu baisaransi aba maete gocha muyaba getuto bangwana. Bagocha. Moko moyi mwana moisaransa bula moisaransa tege. Mugaso taribo. asinsemende ya siasa nigamotogire nyagosira Raila Amolo Odinga oyoweire omwangi omunene gwe serikali ya Samatuka Matambe yendo kurengana manera atebire ere no mwanafunzi wa siasa batukunyara kwa bagotena bakongu edi kwigerensi ya Kenya asali mabe egwetera. Baba ndiye alikuwa anaongea mambo ya ukweli na kuona kwamba kila serikali inafanya kile inahitajika kufanya. Tunaomba kwamba Mungu aifariji familia yake na yeye amweke mahali pema peponi. Safari aliyoianza sisi tutaiendeleza. Kama kuna mtu anadhani baba ameenda, sasa uoga itatanda. Enda uamke. Na asigisa kukyomo gusigisero nigagendera ko bagagukebulia ko bamo eli kungusiramo busho bacuri bonene asagendera ko bagakubabulia bagusikwa nekibuna nkomu abale matyanyo koboko asobocoli bomwaka chiri 2022 Matyanyo to amatebi aliye chama kiraleta bajumbe kurukera Kenya tore kona watote birie chama yaye liru moja itoria asirete na cheta kalinyoa chama ya iton Jubilee omweli oye nigasingire na kubulia abanenchi n'abasayikorwa Sorogongo rwagusi kubwata ebibande nabo igamone chikura ejo kirabe nkuba eyo irakonyegesa kukyomo gusi kwerobelia usobocoli obo obonene Ikabasaye ekura omefungwa uko igwa sawa obisaba libale genda kwate ekura ambiko choro obisyo mugambi akotebya etoli mugetutu ekaera etoli mwaki kura osali kukuru obisi mwate ekura yao liba kalyo kuga para liba kalyo kuga mtandao 2027 togende tubanga abantu para mwena teko bangu bagenda nani abantu para tuwena teko tumanani batoro seti ginko ripoteri getasene kya obwanchete kya Gatembe kurugaiga imeye bunga ya bagetutu bo masaba imeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Omuseneta we county ya Nyamira Okongo Mugeni ni golitkolia lero asanga n'abamenyi banyansyongo imeye bunge yebarabu ase county Nyamira kwana senseme yo ni goira libagelio na kubamenye bamenyi be county Nyamira kubwata chikura ekero kyobocholi boke murachi okorekana ase chiwodi sato imeye county Nyamira nigo akwanra kemeligie chae agasabira serikali komente bonus ilio koba abalemi abaikiranu ose abalemi banchete olemi bwao. Ripoti ya IBC inasema kwamba Nyamira sisi ndio tuko nyuma kabisa kwa maneno ya kushika kura, lakini nataka niwachie watu wa Nyamira kwamba shida sio kwamba hatutaki kuchukua kura. Vile mnajua tuko na by-election constituency ya Borabu, tuko na by-election constituency ya North Mogirango, tuko na by-election constituency ya West Mogirango. Kwa hivyo constituency peke yake ambaye watu wana register, I hope nasema ukweli bwana DCC, ni Kitutu Masaba. Kwa hivyo tunawaomba wakati tutamaliza maneno ya kufanya uchaguzi wa hizo wadi zenye ziko constituency 3, bado maneno ya kushuka kura itaendelea. So vijana wetu wa Borabu, wa West Mogirango, North Mogirango, tukimaliza maneno ya by-elections 27 November, mwanze kujiandikisha kama wapiga kura. Sisi kama wakulima wa chai, hata mimi ni mkulima, niko na namba, hata mimi nagia bonus yangu imekuja kidogo. Hapo tunazidi kuweka maendeleo yetu
kwa serikali, kwa sababu baba ya kila mtu nchi yote ni serikali. Na tumesema tukirudi bunge, sasa tuko likizo, tukirudi bungeni tunataka kuomba serikali vile imesaidia wakulima wa miwa, ikawawekea pesa 1.7 billion kuenda kuwasaidia, kuwapatia kitu tunaita bonus. Watu wa makulima wa maziwa wamewekewa pesa, wakulima wa kahawa pia tunataka. Hiyo ndio imekuwa hata zaidi. Haya, pia tungetaka wakulima wa chai, serikali ambayo ndio baba ya kila mtu ihakikishe kwamba imeweka pesa kupitia ule mswada tutapeleka bungeni kuja kusaidia mkulima. Aba akichikura bechinsemo ao chiri chigo chigokora obujumbe gose obochorio boke ase chitariki 27 mutinyi 11 omwaka oyiga nigo baburigwe gukora chisiasa gose abarwanireri bari bakora siasa cyaba chinsemo icho baburigwe gukora chisiasa cy'omurembe nabo igo ecyubwasiku baburigwe ngamba rwanionde chinga kibne chiga ekaro bagokora chi campaign cyabo Chinga kiechi chikampeini asa wachorio boke ase wodi ya Ekerenyo chigendererete kubwata inse nigo murwanireri bwekero gekyo gwetera ase kiama kia UDA ase reta Francis Amenya aesokirie na gukwanira igoro yekeminanekyo na buna abeire gakoria ekero geke ase chintunda chinyinge. Chief Francis Amenya ndubi ni gando yomo ase bali bakurwanira ekero gekerenyo ward now you are okirwanira ku 2013. Since then I've been contesting and in the tuabwana sikura kuna 2013 na bujikura isato 2017 jikura isato 2022 jikura 46 ni hondaga ni abantu baitu abatokuburi gasi baba toereru na batolisi twins iko mana katogo itato ko muri yiga endo ya gatatu ituko ikura ekiagari igende kigagia ba election tikena ko base ndate base constituency ito lakini ni kiabe ngakiege igoni gara maskani amanena abantu bararoti akara barabukiri tukelio ya tariki 27 inde bagende batwa kikura bachoro mo koreri gukwana na bararia kurwasa omochie oikonge nigo atebire buna nare tayare gocha gutabokia emeremo eyo yachagitiwe no monogeri webunge ye kaunti ya Nyamira omusketadias Nyamaro chingaki arenke omo MC bwe wodi ya Ekerenyo anene mono ntuaborete chikura chia 2022 lakini rende karutu isaransanse tuareganga ukarona mbia tusiro mito kera is nerobire kuburi chikuri cyase gekegetangu na inde nabwate kiagaseke bondo jenga nababwata marase word yetu Ekerenyo yera no muga kumanyiri kintakana na chigotara isiko chitari kwa uchipase kubatikana naya nigo abarwanireri ponsi abo barigetigo chegochorwa buna aba MCA kurase wodi ya Nyamaiya Ekerenyo na Boigonyansiongo basabirwe kogenderera kubeka omorembe ekinari ukwana ngiringa nchibunu murwanireri wikiro geke itani ngo sabo omorembe asa ntura bitukuranira komo tuli tukole kambi ya sabo omorembe no batoereru kurengani chinga kitwa nchire kukuriya bakore kambi yiga oyo no mu county commissioner Onyamira Erastus Mbui kaukwanira igoro y'omorembe anene asichinga kiechiga chobachori oboke naboigo enchira county ya Nyamira babere bagokora chingaki chokorobekana na uchaguzi hapa. Tuko na uchaguzi eneo ya Nyamaiya ward na pia Nyansiongo, na nataka niwapongeze wale wanachapa kampeni kwa wakati huu. Kwa sasa wanaendesha kampeni zao kwa njia ya usalama. Pia wakati wa maandamano ya mwezi wa Julai, sisi tuliamua kuchagua amani. Simujipigia makofi jameni. Hatukuvurugana, hatukuharibu mali yetu, hatukuumiza mtu yoyote. Tuendelee kushikilia amani kwa sababu kuumiza mtu haisaidii. Hiko ripota Getembe koraigase bunge ya North Mugirango eye gotoka meye kaunti ya Nyamira Njefatgad Gisemba.
Abamenyi kurwa ase ensemo ya Bugusero ime ya Kitutu Chache South. Yoritkulia rero banyora obosemi muna baguchigo kwandira bana babo chinga kimne chiga baguchigo cha umutima kumutambe asubutume kyubya bw'imitandao na boigo okwerenda. Uno musekeito dipo nasanya gotumanya. Chingaki ense ya Kenya gendete guchingira abanyangongo chinsemo ao igori tuko ria rero abaibori kurwa se skuru ya secondary ya St Patrick's Musocho yutuke wori ya Bugusere bunge ya Kitutu Chache South basangereka na soko nyoro bosemia igoro yo bolendigo chia sabana babo ata koruko Beatrice Rondo twachire asensemo ya Musocho tibusa chisira ko bange twasomia abaibori baito na kibakorenda abana babo uja what you call positive parenting ane na kibakonyara kwerera ni buya na abana babo na mangana na aratire akuruku TFTBV mangana y'ekisimi y'emitandao inde barenga na kibakubwatira na abana na balimu gukonekerekyo abaibori abuniwa barorekana kokokero murubiri oyo kubatekana emitandao emenge nigo yarorekanire gosiria amaroso oika ogosiria kwa magima yabange. Marieta Gladys Saboke umuibori ase skuru ya St Patrick's Secondary twatirega igari tukoria rero na twareganitiwe ase ngencho yo kwegera igoro yo barari obuya gochia sa abana baito about TFTBV twahokigo kuna abaibori ase amasomo twairu kero turagendenka ntonyara ko batoko ya implement ase abana baito na boigo na intubu na abaibori tonyara kumenya na kitokorera abana abaiga ase chingaki ya digital. Samarieta na nkuru kwa Richard Nyabuga Katemo yondo mwibori St Patrick's Secondary School tuachirega iga ase okorokererwa ngana kitogo chikogendera korera abana baito mono abale seke wango kiaba abana youth ase ngencho chinga kichiga muna bono bachikwa bairurusa ekare ntambe mono na ndwa tuchikomuna tumanyete na barabwa chinga che Italia tubwenete koikaransa na abana tubarokererie ngakibabwente komenya asenga kie balerusa ntambe chinga kicho nigo bakonera gati ya makongu abaibori na boiga borokia bagenderete gwetera kurwa saba boroki wabaiga anene ase chinga kichiga icha digital abana chi challenges inchiringa muna chi skuru na bakonyora omwana ibire esimi yo moibori ocha nere skuru watebaga cha konye charge lakini dibai karanste classime bana koigora bagenda sites chire prohibited bakuririe bintu bitabwenereti nabo igo bateke more time kuririe chisimi echibebana na masomo okuboria gucha sabaibori no kubwaterana amo na balimu ilio kona kyanga abaroki wabaiga bakinire chimbo chingiya asabana baito na sabaibori baito twasabire samangana abaibori twasomire rero twandi tubwaterana kera twachirenka igari tokonye kigori keke kigutumia chisimi chi TV chi radio bobe na usariwa singinchi amangana asinginchi ya digital chisimi esimi nengia especially akeroto ko torase era ya digital konya ko babare bagokora obutuki obonge ase chisimi na amangana amasomo nowadays igagodi ne chisimi na research lakini ndene chisimi china bakonya ngati chiatumekire bobe igo tokona koimiza abaibori baito banyare gutwara digital safety na babeke parental control uripotire kitaseni kiao kiagetembe kuroiga se bunge ya Kitutu Chache South ndetena na igonkoro kwa Dipon Hasanya Dipon Hasanya kero gotorobo tiuru nigo tokenda sensemo ya Bosongo angene biuski aboroki wa bekrasi gya PP2 gose pre-primary gya kabere nigo basoka asokobekerwa chigutwa na gwanchira kugenda grade kya grade 1 ase bali mu manyete abukare abana bone bango soma school ye nursery na baiga nigo rero babekirwa chigutwa ase school ya Timiza abono iga bakorire no musakito Lucas Mugaka agotamanya Netengo amono mogoko omoneke gima oyiga onyara okwenekiwa ase skuru ya Timiza preparatory kutoka ase wenyanya usie ime county ya Kisii chingaki abaiboli aborokie amona aborokiwa waikirana ase omoyega oyiga obene
eliowe itonera okubekirwa egutwa koborokiwa ba PP2 aborokiwa be eskure igamba nyara bakwirali bakalia bolebene yokorokia ebiego byabo ensemo na masomo Aweboli bali banyara bawekena nigo banyetogia eskure yiga yatimiza preparatory asokotilia abana babo kebongo na kubasega gutwara chimbwa chingia. Parents, it's not easy. We can see the good job that teachers are doing with the administration of the school. So far we thank God. Omwalimu omwanebwe eskure yiga Vincent Okoch nigo airali bagalia bene yo wakabuya gochia ase ababuli amuna abwatani bonsi bali babere bakubwaterna yo kumukerelia ebyego amune birengo bya masomo ase skuru ye. Teacher Vincent Okoch, Jeremiah, the head teacher, the grade manager, grade 6. I teach mathematics, science and Kiswahili. Welcome. Omo director Bernard Omusa amono mokonyo yendigo babatogia aborkiwa abaibuli amona aborki asoko sirena babero ago sirena edokonekia amatunda amayanya rega korrekana. The kids who are graduating today came here as preschoolers, play group, 3 years. So they have worked a journey for 3 years. Now they are in PP2. We are graduating them today to go to grade 1. The PP2 class of 2025, you can see the excitement we have today. Omoteneri kuro ase nsemo yechisemi Dr. Margaret kuro ase orogongorwe county ya Kisii noyo mugwa bageni besiko bali banyara bawekirana na kurwa segeto yabo amono bosemi bwabogochia ase abarokiwa bayigabe skuru ya timiza preparatory. The pastor is here, the teachers for the various grades, the managers, the facilitators as I heard them being referred to. All of you, you are contributing to the well-being of these wonderful, beautiful children. Ensemo ya gesiasa titigiri maiga. Nigo anene Dr. Margaret nyara ko bolie abwatani koro asoro gongoro igam wemoke egetambo kirogyo ko ene kibuna inko nyara bali bakomwakira ekokom na kumusira omu governor we county Kisii omoske Simba arati asogo ikirania amagendro ali nyata kolira abantu be county ya Kisii eira. Governor, His Excellency Paul Simba Arati, whom most of you know, or all of you, except maybe the children, is the one who gave me this position. If you want to bring any transformation in a country, in a county, make sure that you vote. Sigo anene bonsi asobwamo banyara bakobolia ababwatani amona borkiwa be eskurega yatimiza anene kerekega bawuchikwenda ase omutumoko monene abayiboli anabanya bakwene kibuna abana babo nkobalenda bale ekerekega ki olde Nyoke ripoti ya Egeta Seni Kiagetembe TV kuroiga ase skuru ya timiza preparatory kutoka ase nsemo ya Nyosia ime kaunti ya Kisii na utambiri na Lucas Mogaka. Tumekatimiza chinga kichindo chisa cha nchiko ntabinga yaya chiabeire mkate na agendorare tokobera kabwi sedio kaliuka aye no Munyankongo kola meralia obugumo paka bwawe kigaga no Munyankongo ankioneli tuko nseme manyeria kurukwa Wilson Makori nseme manyerio na Mariogi nechibicha na inche igakurukwa nera Kevinongeri nchenkurukwa mkate nok obutkovia. Happy anniversary Egetembe television ekarawaso mwako ogatano na rimwe zawadi jeno chake goche in fact na mbeyira assist ndibona ndo tomeri zawadi choko gotoma guka mwana kaiboirwe obako mwa ebiegwa onabo wasembwa Egetembe ekarako batebinga ankena roryo nerituko Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mati, ninjo Pangina ninjo. Anu mugusiyate banaki nyabarati ya baba ekinde kikwana naye bwane nyabarati ya baba ekinde kikwana naye ene nkwane go tuoro kingatika tubwika nabantu bande onye nyabarati onye ekinde kikwana naye ana ke
onya abande bagokora iga naye tema kora kiriki bune chinguru chao chikobegete nyabarati ababe chinde chikwana kunaye bwane kwali bune yera gitamo no nongu chi no abana abanyaruka nabira are uchinse mu chionse ngabwekana kora bune chimba chinde chikokora ti okora yebi abantu bagubintu montoria ari yakari gokora na yaki ngi arusi engenche nyabarati ababa echinde chikwana naye bwane Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso busega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobore obwigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yo bokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 10 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo cy'ubusongo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku rukinsa mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best
ngashughulikerwa nkabangocha kila rituko nkorara chimashini cha Nuga Best. Chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis, nkabwena asthma, nkabwena pressure. Boigo na maro yanda amanga yali ngo mubiri one ntamanyete na wenete asamange bakirisi gwetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyure www.nugabestke.com. Nuga Best, kutanga mbuya, kubwa, kubwenia. Kila nafsi na ita Faraji ogoko wa Paskaria Mukira Matundra Yuro Murugi Obarnabas Matundra Getete Kurwa Nyebururu Village Nigaru mwana o Benjamin Ondaro usira Postina Nyanchoka Ombanda Marani usira Juminaris Getete usira Magdalene Agea ba Nyebururu Village Nigare Nina Florence Justus, Rohema, Alois, Calvin, Kevin, na Faith. Nigare, oyo mwabo, nyagusira Thomas Odongo, nyagusira Alois Tumbo, Joseph Nyankia, na Bernard Mironga. Boigo, nigare oyo mwabo, Sabina Buari, Elizabeth Kemunto, nyagusira Francis Kanyanga, nyagusira Agnes Kirbo, na Florence Mora. Machango nigorabe, ditkira Jumatatu tariki 27 mutinyi kumi mwaka yega, na rusi wenke ditkira Alhamisi tariki 27 mutinyi kumi mwaka yega, na nigori ditkira Juma tariki 24 mutinyi kumi mwaka yega, Nyabururu Village, Kitutu Central Ward, ase county ya Kisii. Gatamba Television na Gatamba FM, twarengora yetu. Wewe na mimi tulikotoka mabubi. Medforth Hospital imeya Kisii nigo jakoboririe bwebwatereri baga ase oncology clinics hase barainane obokoreri comprehensive cancer screening, chemotherapy, nutrition and counseling, physiotherapy and rehabilitation, palliative care. Chitarike 25 ni chitarike 25 nemo umutinye 10 omwaka oyoiga nigo uraruru no munyagitari ase gishiringi chiri bwisa tochioka